tak jing semua parti wan man kerjaan nang ikut kamat malang bah kerjaan jok pada sarkar kasar kerjaan balik ini ikut kebentar Nia tu kai kada ko penolong epi papinuan ajing kerjaan ya kena kajing syatkan jong ba arden. Tadi ketika bentar jong kerja sendiri ke jong minumlah penong ba ngin kerngak li nomor bangi bintang don kemensian men iya lah ke jong kerja sendiri. Nomor kini dari reservation policy ni ada sutu syai kedang. Dia setang kita gidriu di bidang penek donut mau di bidang sim dah kumbui pat. Ni nak kali yang jong ngang sutu. Ya kai ke bakta ya kerja video ngang sudai di dengan wan ban kerjaan amsim na kau la kadai ke la kadu kanu ke political party wala sya so yang ini katu banga kerjaan ya UDP nomor don la pada kumwe bangin rap bengkong ya ke NPP nang ni nako is kasih terjungi minta pa ya kadai kamat ke banga wan kerjaan ni ba Arden kadai kuwi ke benta ke ba oi di ba Arden ni ya itu ya jan la long ba ing tam di syukur si jaj pat panong manginyai ya ka jing syatkan ni pang kemensin rom di tengah taru nomor bakani kamat ke bayu ba ada ni dawa tadi kamat ke bakta lang yang ni dikun di jengi hadin habut kada apa penong yang abang wan berkesan ni social policy ko ba ada ni Kena nang ipaj ba kuma piong ba haso yong mdon nak kiwai par kilat habang kerjaan ni PDP man kuma yi mentaba i kuma PDP kam dasim kiat ban ya kran ya kena kajing penbaiknya ka reservation kai kajing singau jong pi kumoi nak kinong kerjaan ka UDP. Ya kuman tu pensai no kumang pensai ki meeting ya ki badon coba ada pada election sampai support yong ngala ada pensai supaya ba bang amdeu presiden sekretari jong UDP dengan dia bitong wing nong tebut bang adon sibut bang ai andai nak kata daw ngasim bay ya kan ban ngapit farman kai ga jingele apa sayong kalau punta te ban lin ya ka NPP ngasim nak ni kalenti ban kerjaan di UDP mat sawi ke bentar rupat ngahapan keren amar ngal ade unong penjok jong UDP mansa keren wala de UMLA jongi ada de yo presiden ke UDP namar ba kane gadi kamat ke bakta ya kajak kendring hi berkawe te nampua baki kin cus ngap kumne kin cus ngap menti kin cus keladon mau hadin ba ilayo banyak trailang berkata sarkar kumangila deptep ni nakale ke jonga te ada don ek mensim ka ba kia nam ta kanega kam matna sapundu pat yo presiden ka UDP baun keren iya kane balada keren ru nakali yang jonga ngasungku ba nganam desu jong ka UDP nang semak Sam japi pilaong ba UMLA wa kampanye ka por dang de kurtang ba keren ba je kena kaman gumbang ilang mentapan ngi ba keren ay hato kadang mo ta kajing sngo babe la se ba nakali yang parti ba MLA ba hi layak penjam mas ayong keren ay am hadukan mentang ampat don ke jimbabe namar ba ngapat yo banyak keren syai ande nakale jonga ngakwa be bang kentu balada kumno de ban keren yang ni benta namar bamdei tang manga ubak kentu ki por bangai la election dabo si met hero kumu kertong UDP ke por ula pencai supaya ba bangan keren ya ka reservation policy ya ka roster policy ya ka ILP ya ka UCC kum ter dijimat ke bakta ya jai bener tengah kri lenti bakai gai bau un sakren ada dia kan kono ka por di ban plan tamba nganong kwa bau pat unja bau un men susap mentino un keladon mau kumalong lebih gigi mane walau don ka UDP tu nakali yang fik mut pin buder kan ba ka UDP berkam tame ba po bagi ong ba un keren ya kena kamat aduh kan mentah lah 2 minit lu kan aku tang udan seka ka bam benda clear kan network ini miwa ban keren sya ya na speed ngan ri phai nang ne ru ngan dali yak nduk nang odi ban keren ya kan kamat te kata hing mang aku ban kentu namar ola de sim ya karai ba un sakren di bermai nampu bon kelanjutan disebut ada je ba kelanjutan ka ila sa ka ba kata hing gawe dari jimbabe jong na hi ba jit bakla naga manifesto jong ka UDP ka ne ka ban page bang review ya ka reservation kalau dei ka wai naki jutang election jong ka de hadung mentangi i ba i kumba ki menjur lang bet ka NPP ka ba ong ba ngin om page ida lagi ya ka reservation policy atau ka ai ka kajing sengau jong pi la saya ka parti ba hadung mentakam karne hadui la bonong ba susi mi kena kamat setang ban keren tang kamat election sam terikan mi kajing keluar ya kan ngaku ban keren syai mo namar ngelasu tu kami gini aman kasih jungi tiba de nak kasih berjanji ya aku aban keren syai itu nomor ba kikelado mau hadukat menta yo lese kadon kata kajinya suternat kata NPP bagi don nak sarkar de ngan pala ban batai sta lah akan kurkom bagi kinle
tang makui nga syukwa ban ong ba kata ka jinglong MLA ka jinglong minister ka jongki tang kui ka banga nga kwa ba ngan bu iki nang ba ki kin syai ki jingmut jing berkat bala da ubriu urnyap ka jinglong temen la do la le ka ma bah kata kam de syu ka jing dunong kala de ka benta ju bu de ben ya ja kata ka benta andre lada kapor ka babiang kapor ka budang la ban tre ban kata ka jabing perkat ju ya kam ba bah kala yap no kana men toy hiru bun im jalan kata ya kan ni galong ba Arden Iwan Kai saya yang jongi. Juga panuan ai kule yang ni ba ngilala ban kule mi ci saya untuk NPP. Apa saya. Namarnya inga syua bangan nyalak be election apa saya ngalale ini saya yin ba Arden man kule perkau kumno bangin le apa saya. Ndi bangin nong bangin pan oh wara ana do pra kita apa saya nding wa le ngino mai la de NPP ha apa is kasih hidup. Kata kawe ni nak kalian ba Arden ni la sa ba kan be klemon mi apa saya ngilala ban kule mi NPP tentang serta ka play nang tangiyo ni cendur lang haying join anak jongi kasas peng gitu kadon ni nakale ka jong na syua bangan ngin kersian ya kanu ka parti da kalenti ka badai namar mangaru la kunu upai bahasa yong si pawa la ne canpat sa sistem ido kibiri bidon kitsane yang namar ba nga kai ka banga nga kene cupai ba nga kene du sentur badan du kadon ka banga ngadon takadao ba hadu ka mamenta wangawan bansong ni ro kabde bangano mga kersian ya political party ka badai BPP kadai be ya kane kanong rim kabai ba Arden yang nasutu kadai bakhta ya kajai mendriu ngam simsu ya kanu banong bang bangadon cha kanu parti ngawan man kersian de ya kanu rim jong kajai mendriu baga kajai mendriu jungi ka ma di kijing mat kan sasya telep hiru da kini ki aji bakla kala ban kata ki aji bakla kala kamdei tangan reservation polisi kani ka reservation polisi ro bakadon menta kabasyu ban kertet im baik-baik kani kadi takakam ka ayak jakor ka bagani ka sarkar ka le kum kijing sutu janga man sipang ban ong ni hapan pha sa haikut sipang o bing hapan tai ha assembly sipang o bingin pha be sa haikut kani kadi takakam kabala syupen lakmit ya kapor bagi sia apa assembly ka ade bi tanyata ya kani kamar mar baka ngawan ni ru menta kadi be kajing sngo gujengna mang i ya la kajong kajak benriu badi kadi kamat banga ngakersian pemde banga kersian yang BPP ngakersian yang kani kamat kaba iba Arden yang kadi kamat bakta ya kajak benriu cua ya kata wan sini pikersan omdai ya ka Indra ya kimat atau bis ngaudai baki MLA bat kipat ba jong ka jat berde hui kinbo de knu sa jong ba amazing ban kersan ya kimat omdai warna kim kersan ya ka parti ro kadi ke banga ngaku aban kerpan lagi don akanu ka parti bagi pai ba jong ketika kasih berjanji jungi don cakanu ka parti nganom tau ya kata kani kadi gijing kerpan jong ala don akanu kani kamat kadi bakta ya kajai bendiu kesumu hau ban kerpan iki wan ban ajing kersan lem ya iba Arden arti ai tangda aban syua ban ai kule ro kadi gijing kersan mar gidan hai lagi jong kam ngar ngadon hai lagi jong kam tamba nam salek chedu smith por CBJ ye nang ne nama ba aku bagi pai ba kenyo i yang banga ngawan hang ne bangan kersian ngai ci sia ya la kajong kajai benriu abangong i kajai benriu ke bandung kong yang tau kade ya lagi jong ki para ki henmen ki bahaya ki bahasa kita di i kajai benriu isang penala rempai ani sakren pe di we gino baki badan apa ka ni ka kasih janji jungi ini bensutu sia ya kane wang no ya kata kajing semua parti wan man kersian nang ya kane kaman malang ba kajing kersian jok pai ba sarkar kasar snap le ya kane benta